Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai, pinaranay, buah hampalam di pundut tapi. Nang menyahut salam, hulun doakan, mudahan lakas sugi. Sakali pang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang ulun hormati bubuhan juri nang bungas wan langkar, wan ulun hormati jua gasan warga Banua sabarataan. Puji wan syukur kita ampunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wan salam gasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gasan sahabat sidin, wan gasan kula warga sidin nang menuntun kita matan alam kadap menuju alam tarang. Wayah ngini ulun hanak mahabarakan papadah bahasa Banjar nang bajudul Haragu bahasa wan budaya Banjar sakira tatap tajaga. Oi kakawanan, zaman wayah ngini zaman nang harat wan canggih ilmu teknologi wan ilmu pengetahuan, makanya lakas benar informasi masuk lewat media sosial. Tegal lakas jua bahasa wan budaya asing masuk ke benua kita tak cinta ngini. Amun kita kada maharagu wan menjagai bahasa wan budaya Banjar, lah baram kaina makin jauh wan kada ingat lagi. Wayah nginigin ulun takananya merasa takutan jua. Kada sedikit nang ulun lihat nih kakanakan wan babujangan katuju bapandir bacampur bahasa asing nang kaya wen ya urang hefkah ujar urang-urang tuh. Katuju jua bapandir bahasa gaul gue lo wan jua katuju baigal-igal dance challenge lah, tren lah, sampai baigal-igal kada kakaruan sakira masuk FYP jar buhannya ai. Oi kakawanan, buhan pian tahulah apa itu padu, apa itu palataran atau hambin. Nah, amun sebagian haja nang tahu, kada mustahil anak cucu tahu bahasa asing haja. Tagal kada tahu bahasa nang dipakai paninian atau pada tuan bahari. Kada manangati pang ulun nih, pulih aja belajar ngitu malah bagus lagi. Sakira kada ketinggalan zaman. Tagal jangan sampai kada hakun belajar bahasa wan budaya daerah kita saurang. Ujar urang bahari itu, nah ambil nang baiknya, buang nang buruknya, ambil nang bermanfaat gasan kita, wan gasan benua kita sabarataan. Pujur kada kakawanan. Nang kaya apa caranya kita maharagu bahasa wan budaya Banjar sakira tatap tapakai di rumah, di sakulah, wan pas gasan bakawanan. Nang katuju baigal-igal belajar tari baksa kampang atau radap rahayu. Nah, alhamdulillah matan wayah ngini diulah festival tunas bahasa ibu gasan buhan kita nang anum nih. Nang lantih bapandir wan kaduju balalakun boleh umpat lumba bakisah atau bapandung. Nang katuju mahayal boleh umpat lumba bang ulah kisah handap atau maulah puisi. Nang katuju mamadahi urang boleh umpat lumba bapidato. Mun kada tapi tahu, jangan supan batakun wan guru, wan kuitan atau paninian. Munang anum kaya buhan kita nina, hakun belajar, hakun batakun wan maharagu. Insya Allah
bahasa pun budaya Banjar tetap terjaga. Karena maharagu bahasa pun budaya Banjar nih kada kawa pang saurangan tagal harus gawisa bumi. Nang Tuha mawaris akan, nang anung manarus akan. Sampai di sini ulun mamadahakan. Mudah-mudahan buhan pian berkanan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudahan bermanfaat gasan barataan. Pinang nang anum ini barangkap-rangkap. Pinang nang Tuha itu berundun-rundun. Lawan nang anum ulun meminta maaf. Lawan nang Tuha ulun meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.